بناف خدای مزون و دلوان بینر تجا صلاة الهوا بن ادخلك كابوري دا ما بحث دو مقام هاكر يان كارت دلي يتويرك يا سيداي بديع الزمان هل بجارتي و پیشنیار کری کمروف به بگهتا خوده و وی گوتی افریقا ریکا کرترو بصاناهی ترو امین تره ریکایی که وکی ما دیتی عجز بو یان بیزاری بو و یا دوی فقیری و هجاری بو و افرو کم خود حسکتن مجار خلقا و جار دل دور هر دو ریکت مایی بتن چند کم ده برفره سر آخوین کان مقصد سیدای پی چو بو مقام سیه یان ریکا سیه مقام شفقته جاره ویتام بزنین کان شفقت چه تشته؟ شفقت هم بزنین پیوکا عربیه بوی ترسه تیتگوتن یا رحم و دلوانی دیل دابتن و مقصد به الویره اوه مروف بدل پیوبون اج نفسه خو بترست یعنی بشفقت بترستش نفسه خو که او بری مروفی بدتا رکداریه یانجی قستا بری مروفی بدتا رکا نگهداریه و مروفی برزکتن اف مقامه پشتی مقام فقره ادیتن ادوی طریقته هندا چونکی اگر مروفی زانی نفسه و یا هجار و دست والایه و هر دم او یا هوجی خدایه که دولمنده که کاریوی پروابتن او دی ترستن که اف نفسها کاره که وصا بکتن رحمه خودشوی ببرتن وی توشی عذاب خوده بکتن سیدات بجتن دلیل سرفی مقامی اف آیاته دم خدای مزن اد بجتن وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني هر قنجية قد يهتتا أج خدية وهر خرابية قد يهتتا شنفساتيا فيجا حتى نفساتتا نخابينت وبريتا ندتا ريكا خراب ادويتن تو وصاتي بجهي كو نفساتا يا خدان كيماسية وصا نفسه خو بنياسي كو نفسك خدان كيماسية و هر دم باوریا خو پینه اینی و بزانی که هر باشیه که گهشتیتا نشت نفساتا یا گناه کاره بلکیش خدایتا دلوان کاره و اگر تا وزانی تجلیا ناو رحیم بوتا دی آشکرا بتن تو دی بدرستی زانی کنه معنا اوینا باش ناو خود رحیم چیه و گوا مروف گهشتا و قناغانه مروف دی خوفه گوهزتن بو مقام تفکر هزار کرنات تشتید آیا و مقصد بالویره اوه بری دلی بمینتل جه دلخواز و هزار مروف هزار خو اد تشتی پیتویدا بکد هر دم بری دلی مروفیل تشتی دلخواز بد و هزراوی اد تشتی پیتویدا بتن و گوا دلیوی اف چنده کر دیشتن راستی اب تمامی بینتن هر روصا دیشت جداهی اختا نافبرا مفایو زیانه دا و راستی تمیتش دادا راستی برچاف دی بوی آشکارا بتن و راستی شمیه مازن ترجی اوه اش بلی خوده هر تشتکی هبتن یفانیه و خوده بتنه یباقیه سیدا اد بجتن دلیل مال سر في مقامه هنه اف گوتنه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يعني هر تشتكي هبتن جبلي خوده نامينة وهند زفرنا نكوي قوا نفسه مروفي افزاني او دي حد خو باش زانتن و جه در باسناکتن و او دي زانتن كو خدای باقي چه کارت به حکمت ناکتن کارت همی اد بنجهن اگر خو سر و البرمه او کار ندخو جیبن یا نم هزر که این چه حکمت تدانینه نخیر او خدای باقی بتن او کارک به حکمت ناکتن لو المقام چاره مقام تفکر تجلی ناو خدای حکیم بومروی آشکارات بتن او هر چار مقام بون یا هر چار کارت دلی بون یدکو ادوی طریقت دا هین او مروی بکرتی ادگهین تا خوده بکرتی دبیجین اگر نفس سالکی اف هر چار مقام در باز کرن و اف هر چار پیگاوه السرکا چونا برب خوده و هاوتن او باش دزانتن که شیانوی ات بیزاری وی دایا یعنی شیانا نفس مروفی او مروف بزانت نفس مروفی یا بیزاره دولمندی مروفی ات هجاری مروفی دایا و پشت راستی مروفی ات ترسوی دایا و مانوی ات نمانوی دایا و حسا مروف دی اشهیلا که رزگار بتن و دی برب خوده و چتن که محبوب حقیقی اوه پشتی و اگر امسح که هر طریقه که هندک ورد
یان ذکر یتهین پیتوی السر مریدی یان سر سالی که ویره که کاری پی بکتن بلکی کسک بسیار بکتن بجتن او طریقه سیده هلد بجرت و پشنیارت یتن چو ورد و ذکر بو هنه نویسین خوی دا و برین که ما اشارت پیدای سیده بحث وی چنده جی ادکتن و دبیجتن افریقا ما هل بجارتی اجبرکو ریکا امین تره اف ذکر وردتوی ما نشنك خداري خستينا شو ام بيني قالك طريقة هذا هندا ورد وذكر يتهين ممكن اف ورد وذكر تاش قرآن هاد بنوارجتن يعني حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندا جاراجي دي في اجتهاد شيخت طريقة اف وردتها وذكرتها تينا دانان بجاش حتى حتى قال كتاب وسنة جنجاي بن يانا اف مسألة قاديتريا سيدة نورسيد بجتن اف اذكار و اوراد في طريقته همي اونية جنجاي ديال شريعتي وبرمرو في ندنا بدعه ونا برمرو في تدنا لادان شريكي او جي افانا يا ايكي دي كفتنو اتباع السنة پیغمبري صلى الله عليه وسلم او بفتن وان هر چار طريقه يعني هر چار مقامان بجين في طريقه دا درباس بكات فتن بردوام او اتباع السنة پیغمبري بكات صلى الله عليه وسلم وهندي جبتن ديفشيان اخو وظانين اخو اجوه سنة در نكوت يا دي تري رابونا بكرنا فرض و واجباتا او تشتي خودي سرما فرض كري و كريا واجب بيتويا سستية تدانا كتن و كاري پي بكتن يا سيه خدا نپاشش گناهت مزن اف گناهت مزن فتن سالك خوجه بدتا پاش و يافر سالك يهشيار بتن الكرنا نويجل دموي وصا سيدات بجت و خاندنا وان ذكر التسبيحات جي يتكو بمهاتين تشريع كرن پشتي كرنا نويجت فرض هذا او ورد و ذكرن يتسيداي داناين باشه سالوخت فيركي چنا كو فيركي شي ديتري جدا بكن او انجي چن نقطه كادت كرتي دي بحث جيكين يا ايكي هنديك اف طريقه اف ربازه يا سيده هل بجرتو بيشنيارت كتن بناخي وي مكمه چونكي اوش قرآنه و او ريكا امينه چونكي او درجه البر شطحات وجداني البرما ذناكتن و او يا جريدايا بشريعتي جيفا او برمانادة بدعو ريكت نيدركتي ويدخلت يا دوي اوراد و افكارت في طريقته ادكرتن وتديرنش بدعو كارو قوتنت ندرست يا سيه ده مثالك الفيركي ادتشتن ووزانتن كو افريقاوي يا افاكيري السر هندك دليل وهجتت يقيني قناعتك بتر بوي بريكاوي تشد بتن ش قناعت صوفي بريكاوي چونكي ريكا صوفي وكي سيدة بديع زمانت بجد يا افاكيري السر باوري اعتقادوي باقطابو او تادا وقوتنتوان لو يلسر في ركي بجتن قناعتوي بتر دي هبتن يا چاري افريكا علم و عمليت نفخدا كومت كتن وعبادت السلوكي او دليفي نادت جدل فلسفي كو سر خداني تجي بكت و جيش بكتن هروس اوركي نادت خرافات جي كو دلوي تجي بكتن وان برافينتن وكيامت بينين هذا طريقة دي تريدا هين اصلا قد فيركي چنا هركي كهبتن هندك اصلا يأتتدا هين و افيركي هنجي مسوگر ده هندك اصلا كهبن كفنا ريكي اجبر هندي سيدا كتابت خدا جلك تركيز جي سر چند هنت يتن بل اجبر كيمبونا دم مايج برنامه ما امنشين برفرهي بحث اوي چند بكين تنادي اشارة دم ايك استانك كنت كفتت ريكافي في طريقة دا وريكي ديتري جي هميا او جي اويا دير كفتنا اش ديني و بلافبونا بيلا بديني و الحاد ياكو ادفيسات صالة دوماهيدا جالك خورت بوي بتايبتي بشتي روشهالات يعني بيجي شارستانية روشهالات السر دنياي زال بوي و ريباريا مروفا ورگرتي اجبر في چنده سيدا جالك تأكيد السر في چنده تكر كانت شو هم دشين بريكا علمي يا عقلي يا عاطفي بهمي ريكا شامل ام برامبري اوه پلهنه راوستين كو اوه بتايكش اصلا جت مزن ات ريكا چونا مدا بر بخوده و هلويست سيداش في شارستانية هنه يعني بري خدانوي بو في اصلا هنه يا بچرنگ بو و چه چاره بوديتيا خود حسكتن تخلكت مايداش برنامه خو ام دي چندكي بحثي في مسألة هنجي كاين حتى مهنجارة كدي ادگهينيك بمينن الجير چافدريا خدای مازن و بخاطره هوا